Bonjour, bonsoir, ça dépend là ou pas regarder vidéo ça. Eh bien, vidéo ça m'a fait jeudi, son vidéo pour me parler nous de qui genre maquette fonctionne au Brésil. Et c'est un travail qui pire du Brésil et c'est un travail tout qui pas payé bien. L'autre travail dans maquette, ou bail tout sang, tout souhait encore mais ou pas toucher bien dans maquette. Ça veut dire que peu le monde nous qui quitte Brésil, qui aller dans l'autre pays, qui prend route, qui fait tout ça, ou vle Pi ga nou kritike moun yo paske nou pa la, nou pa konen ki sa moun nan ap viv. Paske bagay yo pa vreman fasil Brazil, jan nou panse la. Takou, moun kap travay nan maket yo, chak moun ki travay nan sekte gen yon nou. Takou, jan ap gade sesta bazik sa yo. Takou, sesta bazik ha, son bagay yo, on sache yo pren, yo mette diri, yo mette poa, yo mette l'huil, yo mette ber, yo mette bonbon, yo mette on bay. Pou yo ka fel on konbien kilo kon sa. Men gen moun ka achete l kon sa ki pi bon pou yo, gen moun ka achete ba yo separe. Tako jen ap gade saumon sa yo, sardine, jan range la, son moun ki range yo. E sak fe mdi yon nan travay ki pi di Brazil, paske fò range tout bagay sa honet. E si gon moun ki vini ki gaye yo, ki mette lot kote, lot bo, fò kwa l de el pou range lanko. San ap gade la se charbon. Se charbon yo van pou yo ka fe barbecue Brazil. Se moun ki range yo tou, jen ap gade tout bagay sa ou bouteille l'huile, bagay sa ou la, ap gade be, se moun ki pou range yo. Men, Brazil, travay nan maket li di anpil, ou travay dimanche, ou travay tout jounen, menm jou feriye ou travay. Pa gen, ni jou dimanche, ni jou samedi, tout jou se menm jou pou yo. A vle di ou vin travay ou ap travay. E nan maket, ou pa touche bien. Par exemple, yon moun kap travay nan maket nan zon kote miya, pi plis kop moun nan ka touche, apre yo fin diskont li, yo fin pran tax sou li, moun nan ka arete avèk yon 1200, 1150 et 1200 reais. Paske moun ki chef yo tou, moun sa touche pi bien, repositol la moun sa ka arete yon 1250, 1300 reais apre yon diskont. Men, lot moun tako kap fè netwayaj, moun sa pou ete avèk yon 1100, 1150 reais. Sa fè mdi travay ki pi di. E bagay sa ou gen bagay ki kon expire dat yo fini. Fò chache chak gren pa gren pou wè sa ki expire pou kapab mette non kote pou wal chache sa ki nan dat yo pou ka remplase anko. E doutan plis, sa gen nan maket la, yo bo ined tan. Ined tan pou kapab manje, pou kapab fè bezon, pou kapab. Takou yon moun ki fè an kap vin Brazil, so ka fè, ou ka toujou entre non travay sa yo men, pa mit nan tèt ou pral rete la dan pou toutan. Takou gen wak komanse nan travay nan maket la, takou ou fè yon 3 mwa, yon 4 mwa, yon 5 mwa, 6 mwa. Men lè pou pran 7 mwa, gen tan chache lot travay ki pliz ou men, parce gen travay Brazil ki se lundi a vendredi. E gen travay tou lundi, vendredi, samedi ou entre 8 et di matin pou midi. Travay sa ou li pi bon ou parce dimanche ou la ka ou, jou feriado ou la ka ou, la feriado se jou feriye, jou sa ou pap travay. Tako jen ap gade bagay sa ou la, son se de dozodoran, pat, son se de tout bagay ki nan zon, se la se moun ki range yo avèk men yo. Imagine ou fin range tout bagay sa ou gen ti moun ki kon vini, yap, man yo tout bagay tombe, tout bagay gaye, lè sa se ou menm ki pou vini nan kon range yo, ou pa ka djou pap fay, fò fèl. Gen kamera, gen tout bagay. E sak fe, mdjou yon nan travay ki pi di Brazil e ki pa peye. Takou tout bagay e biye sa yon ap gade la, se moun ki range yo ak men yo. A vle di ou men ki gon moun ou ki Brazil, ka presevo la kay li. Lo fin gade video sa si wap vini, di moun nan, pito al travay nan poul, ou pa travay nan maket. Paske nan poul la li men, ou touche plis, e ou ge plis avantaj nan poul la. E konsa tou ou lo fe le yo peyo nan maket yo, lo fe le yo pa peyo, yo gon bagay ki le non echapem. Nan ken pot lot video ma vin avel pou nou. Men yo pa peye le nan maket, nan pil maket yo pa peye le. Ou yo plis peye le nan lot travay yo, le sa la pi bon pou.
Ou même qui vivent au Brésil, regardez vidéo, partage vidéo, abonnez avec le canal là. Bao!